The day today was very good. We have a very strong thermals, many clouds, some convergence area, and so the flight was nice. We were close to the limit of the altitude, to the high space, at least a couple of times, and so it was very nice. Era un día de correr, básicamente, de abandonar la térmica cuando ya aflojaba un poco, no quedarse ahí racaneando para sacar 200 metros más, sino meter overdrive y acelerar a la siguiente. También llevaba un grupo por delante que me iba abarcando las térmicas y bueno, y conocía un poco la zona.